Rainbow Channel thir tu te chi bai vek ule tunlai chu US election result lam hian rilru alu atlanga president tur kanhramai theilo le rinlok ahar sata wang hian thuleng vel hatam em mai bok ani November ninga ani towa tuntheng hian US president atana thantlin jok hi hriat thei alani lowa president nilai mek Donald Trump le a party Republican chu anlungoi lo hlea Trump campaign team ta chuan lawsuit an file ta Voice of America chuan heng battleground anti mai candidate ten chaktuma anin bei na satna mun state pathum Georgia Michigan le Pennsylvania te tunge chakjok ti chiang turin lawsuit hi an file lawsuit an file chan hi mail ballot lai khonua lo thengte an chiara wangle fraud vote lem ang chi kha enge mozat awma an hriata wang ania vote an chir dan hi adik tok lo nin an soya mail ballot te hi adik le diklo check lovin an chir nin an pu ani mail ballot lo thlen china vote zongjong en fianon le emo chirnon le ni se an duani hei wanga lawsuit hi file nin anin soya heti rule hian Wisconsin apo vote chirdan adik lo ani antia Wisconsin state a vote zongjong chirnon le vek turin request an siam bok ani an boy chornuai maya US media telein an puan dan ai nang lo zut mai bok sia Fox News hi bias lo berzinga ngai ani thina mase tuntrum election result chir chungchanga hian result diklo tarlang nembera antanga tharum thona le inti boina chokchuak tu ani tin nipuin andem hlenin The New York Times chuan antar langa tuallaya in sual boina achuak na sahle ani Voice of America hian antarlan danin Michigan le Wisconsin ata hian Democratin nena anchan tona ania nena changtluka ngai nin puanzar ani towa Georgia le Pennsylvania ta hi vote share mek na mun ani antia heng battleground state ta hi tuntrum election a hian president a tlingtura state poimo thra mai ania tunge chakzo kanga tunge chaklozo kang ti po hriat thiam ahar satna mun ania mase mail ballot an chira tangkhan democrat lam an sang chhota thil diklo omin an hriat awangin ngai venzui ngal ania Trump campaign team ta hian diklo alo om ngei nin an soya heng state pathuma hian lawsuit an file zui ngala state pakhat Wisconsin ero mail vote mai nilo vote zongjong chirnon vek turin request an siambok ani tuntrum anin thlang hi atira boina in bul antana Black Lives Matter protest akal vung viawa amor bokna po boina bokin atop don ani melta viaw ani hetiang emema US election a boy hi alo om ngai lo mai thaya kumsang ni som paruk khan Democrat convention firewall hack ania khata khan vote ti chingpen omin anria mase khamitum khachu party chunga presidential electiona Democrat party ticketa dingtur zonna nin alanga mase tuntum chu presidential election ania boina chete po mipuin an lavung ngal viau zela hei wanga kotlaya boina chuak hi tamta nin khriat ani Trump supporter te po an channel hlea vote chirna huna luchil tumin an bei chiam bok heiba ka hian Trump campaign team ten mail ballot lo thleng thar te hi vote chirna huna laklu ani don lain dan tumin tharum thoin an beinin Voice of America chuan antar lang boka hetianga Trump campaign lamin ma an lak mek lai hian Joe Biden a polte lamve thung chuan vote zongjong hi rang taka chiar zo thoi turin an phut thu an soi ve boka Biden point diglona engma aom lawa hetianga US electiona lawsuit file hi US history ala om ngai lawani atia dan lo anga chetna engma apom don lo ti apuang ve bok ani lawsuit an file hi kotin engtin nge adon sondon ti hriat ani lawa kot lam hian an ngai thu tak viau chuan
US election vote hi chiernon levek ani mai thai boka chuti rolin vote diklo nia soitepo en fianon levek angai arinoma mase kot hian danang takin endik ani tia apom chuan result an puan ang hi pom mai angai don tina ania mase chu Trump hian atum lo bur mai niin alang bok hetianga lawsuit file ani ma hian Trump hian US Supreme Court a buaina chinfel ani ma chuan vote chiar ti top lailok turin amange amuna kalin ngen na athen don ti apuang to ani VOA hian hethu hi antar langa Trump hian US Supreme Court a ngen na asiam tur hi mail ballot big te vote chiar na huna lut masa tele lut lai zongjong avain chiar to rilo turin Supreme Court order hi angen don niin tarlan ani bokani Trump campaign ten lawsuit an file na state pathum baka Wisconsin telin heng state palizinga state panhi te chu result pakhat ma an la tar lang lova Wisconsin le Michigan hi chuan puanzar ani to ani abak state panhi Georgia le Pennsylvania te hi puanzar alani lonin Voice of America hian antar langa Fox News lam chuan Georgia Joe Biden hian Trump aum phak trepa chanchin buat sailai thleng hian 49.1% muin Donald Trump hian 49.6% mumek angin antar langa vote report po 98% ani toa 2% chau vote chiar tur le ponzar tur laom anga tarlan ania Trump hian ne na achan mela Pennsylvania state a hian Donald Trump hian 50.7% muin Joe Biden hian 48.1% mumek angin Fox News hian antar lang boka result report to zathi 89% ani to niin antar lang bok ani heng state panhia hian Trump hi chaktur jok angin tarlan ania mase Michigan le Wisconsin angthovin final count ti chua ani huna media dangten Trump hi chaklo angin anron puan le tho anring niin ashriat ani tundin huna hian Voice of America in an puan zardan chuan Joe Biden hian ma throin electoral vote zanhi somngale pathum ahmumeka Donald Trump hian nimin November nili chuna ahmu ngai tho electoral vote zanhi som pathum muanga tarlan alani meka Fox News lam hian an tarlan dan chuan Joe Biden hian electoral vote zanhi somrukle pali ahmumek niin antar langa Donald Trump hian zanhi le sompali mumek angin antar lang ve thung ani Fox News in antar lan ang hi media danga mutur awm lova CNN point VOA in antar lan ang tho hian Biden an zanhi somnga pathum muin ma ahroi meka Donald Trump hian zanhi som pathum muangin anlatar lang mek bok ani electoral vote zanhi somsari muphak jok jok antling don ti kan soito kha ania indro thei ani boka CNN le VOA 10 antarlan hi diktura ngayela hetatranga chutin vote zanhi somsari mutur hian Joe Biden hian electoral vote som pasari alamamoa Donald Trump hian tlingturin electoral vote somnga pasari alamamo ani tuna hian Nevada state vote chairmek ania The New York Times in voin November ni som pakhat tlaidar li le minutes som nia antarlan danin Joe Biden hian ma ahroi meka 49.3% in ma ahroya popular vote nuai nga singriat sangriat le zanhi somnga panni amhumeka Donald Trump hian 48.7% win Biden hi aumeka popular vote nuai nga singriat zarukle panga amhumekani vote report to zathi 86% ania 14% vel vote chiar zolole puanzar lo alo meka Nevada state a hian electoral vote paruk awma heta hian Biden hian nena achangani chuan electoral vote zanhi somngale pakua anei dona Donald Trump hian ale pel ani ro chuan vote zanhi somle pakua anei don bok ani tuna vote chairmek na munle chakjok la hriat lona battleground state big alien zol hi hanen lokila Arizona state a Joe Biden hian 50.5% in ma ahroya Trump hian 48.1% ahmumek boka
86% vel vote chiar zo to ania 14% vel vote puanzar lo le chiar lo alawma electoral vote som pakhat annayani Georgia Donald Trump hian 49.6% muin ma ahruaya Joe Biden hian 49.1% muin chomek vethunga anin phak lek thin ani 95% vel vote chiar to ania 5% vote lom hian ala khoi danglam thaya Georgia electoral vote omzathi somle paruk ani North Carolina vote chiarmek ania 50.1% muin Trump hian ma ahroi mek boka 48.6% muin Biden hian phak lo boka North Carolina hian electoral vote sompanga awma 95% vote chiarzo ani toa 5% vel lat puanzar lo le vote lat chiar lo awm bokani Pennsylvania vote chiarmek ani boka Trump hian 50.7% muin ma ahroi meka Biden hian 48.1% muin mek boka Hesteta hian electoral vote somni awma vote 89% chiarzo to ania 11% vel vote chiarlo le lapuanzar lo alo mek ani Alaska po vote chiarmek ania battleground state zinga vote chiarmek na muna ateber ania electoral vote pathum awma Trump hian 62.9% muin ma ahruaya Biden hian 33% muin Biden hi chaklo turangai ania mase vote chiar to hi 47% chau alania vote tamjok chiarlo le puanzar lo alo mekbok ani heng battleground vote chiarmek na muna Donald Trump mahruai mek na muna te hian ne na achang chauzel ani chuan tling turangai ania mase mail vote ho hian Biden hi ap mek zela enge andon ala hriat lo ani heng statistic te hi CNN le New York Times atranga lak ania Fox News hichu adik lauti achiang viawa battleground state lian hawa vote chiarzo alani lawa he hian thui tak ahril don ani ole dutok phot ila result update chuan video thar kanron dale donia thirtu te zan hun man nuam vek ule